Tiyo o. Mibare kabaira je numero 10 nawe Suwundini Sharif reka turaba bakinyi bakasho gufata umupira hano Van Arnovic reka mukeza ariko bakaba bamaze gutakaza umupira runo rukino mu minota ya mbere Fleri umaze kuromarka icyo maze kuromarka umunyego ntarafata umupira mu banyego bose oya umwe yawufashe ubundi n'amafaranga y'umuntu wari umunyego pone go bari yitwa cyane nimero 2 yitwa Beri cyo kinyuma Beri cyo karidugira neza biraherera he Rodezari yakurone ko muzibe neza cyane Kingstar yambaye nka Real Madrid cyo ka pasi imbere Rodezari ariko Giordano Batareza cyane atisubiza inyuma birazagenda gute barawutoreza mu nzawuto witwa Mutamashara Rodezari imbere awutarika hejuru pirati kubera kutambaye nashaka ati kubera kutambaye nashaka garuka hagati nyuma yitwa Mibare cyo ka pasi hagati mu goga barawutoreza cyane hagati ekibiyati y'abasani barawutora nimero 3 yitwa Amisa utora chega ati ndabishoye murisha umubiri suza pass ku ruhande imbere ari aramwaka neza cyane Kingstar ataka arasaka ko Tesaria Piroshiza changa atugara pass ukeke suza pass ku ruhande imbere witwa Bibare tugana pass neza Kingstar batembeza umupira na Alexander namaze kwiye garuka hagati ku basani Eurostars Autoreza cyane witwa Arnovic ariko nomaka Kingstar katika tonja tugana imbere barawutoreza cyane yitwa Togana imbere arijira chega Cesaria just complete full stop uzibintu mbonye kuri Bebikila umupira awukina bimwe aririmba ngo itamporize akini bintu bya itamporize kabisa ni kwitamporize kabisa ataswaduga neza cyane ari akira mota ari kurande wa Kingstar winning all the time baronda mwe ariko wapi ngabo Amisa mugati
Mujayi Mukazayi kapiteni Arnovic hagati mu kibuga kwa mugenzi wiwe yambaye nimero 12 Sivan ko Epax hagati mu kibuga kwa Arnovic kapiteni maestro Declan Rice. Arnovic ari kwande atugariza Mutama Gerard Mutama Gerard na Epax ariko ntacyo umupira muremure kabisa. Mutama Gerard akubita icyo bita Hivi